megalayapost.news. Hakasian kabaning kong kakinhun Meghalaya Autocross Drivers lani kama MAD kalayo ban penlong ya kajing ko penmare kali kabalatip kum ka First Autocross Sprint Challenge Hamadan Kurkalang ya kani gelempung la sedang haka arpunyo taring balapan kut haka arpu pratarik ubnai rempang hapadang kajing ipu iping bat kajing simenta ka Bashirham ya kani kakinhun alam khamat do samla Jeffrey Jerwa kum presiden rengkat kajing snok tilang samla Osbert Wilfred Ranja kum working president samla Terence Maulong kum secretary bat samla Hamon Mewan Karluki kum organizing secretary lembat kiwi pat kidkhon kiblatores tong ban penurlong ya kini kajing lekai nalor kinongnya akali na keleng kajela hagani kalempung la sakhiru ya kajing simenta da kinongnya akali na kijela ba marjan kum kanagalan ban Mizoram kabalat kot adu saupun riungut kinongnya akali kenthai basunrang kiblawan ban yakun hagani karunsan habakran lor kajing temu jong kani kajing yakom presiden kakenhun wilayah tu baka Meghalaya Autocross Driver ketemu ban kanti ya ka culture lekai motorsport hagajela bat ban thawlat ya kinongnya akali kibadon sab bakinyo ya karunsan ban peni la kajing la jongki banya iki kali hakum kini karunsan ulapan paru babu na kum kini kilempung ki julong sabar jela ka babu jingie ki samla ki badon jingie ya kini ki jingie lekai na mar ki jinglo jing sep ki bahe mar kata ka kenhun kala shemi ki senja banwan ra ya kini kilempung hapo ka jela nang baki samla ki nyolat ban shimata klam jingie kendu jingie ulapan paru baka kenhun Meghalaya Autocross Drivers kadon jing temu ban penlong ya kini kilempung ban la usnam
de Jeffrey Jarwa ide na po Meghalaya Autocross Drivers te kani ka club kadi bangi dang share seng yemini pat kini para perlok jungi tingi penya kini ka first autocross sprint challenge basin ka banding kong ka jong kani ka society ka jungi bangi penya kamutif ka jungi kalong ba i penya kani ka event ba kum kani ka judge event kani ka autocross kampat da don ba po shulong takada ko mengiru ki barang sedang banle thamai ka moski kini ki race ki don becha jengai kum cha Nagaland cha Garo cha Mizoram ta kalong jenjar ba kan yingi bingin ne chite namar bing dak sedang ningkong ngibun ki jinglot haka bangisa dapoi kali chete ngi hapsna te takadaw kan ni kwa ban pelong kini ba ngi ibun ki samla ki bedang sedang ningkong ru ki bun ki don kini ka passion ban le kai kini racing takadaw ngi kwa ban penya hani te kamutif ka jungi ka debit bingin pelong bet yearly bet that means ngi pelong mentau Feb next year in pelong Feb lane pot telang how November December in le kat bala bingin pelong yearly bet sedat bakini ki youth jungi ki berang chu sedang banle kani ka autocross ru kin yo mensim kin sedang shana po rilejong ada kilak kiu nani kilak banle chebere shik beper ijaka te kani ka event jungi ru kala long ka bajom kadi ka event ka beningkong tambah ki participants ki show up ki long do sapun rew ki don ki ladies kategori ki rookie ta ki de ki barang show sedang lut baro barang show sedang lut ban nya kani autocross ngi don ka SUV ki banya kini ki gypsy ba ko open ki bala long ki professional te kinong wan sim bentar ki de na keleng ki wan po Garo po Nagaland then po Mizoram po Jantia Hills stay te tangkatahi na boy ru ki don te tangum tahi blesibon Meghalaya Post.news.